for Higher Education. Tubaniriza nnyo mu mbalala naddala wano Tayari West. Tayari West Shaheji twatunga omugisha gw'okutaayisa abahankulu mu National Council for Higher Education entanda batwinire empango nkareka tutandikire aha conference ebabiri bine ku rugo lw'okubanza ababibine conference eyibabwineho n'amatendekero hamwe n'abakwebembera amatendekero n'abeegi kandi tukatukumanisiibwa ng'omugenyi mukuru akaba ari Mama Janet Kataha Museveni omwami Arthur Bahambu Muguzi terezaho kace tushubureho kace abiri mu conference egi emutesizeho omurebu wa Tayari nawe abase kugira ekiyama ni nyongera kubaramusya no kubendeza orunako rurungi abantu abakureba Tayari West akwani TV nungi yo kureba ekwano gamba tuzira umukoro murungi munonga umurundo gwa katano gwa conference enjo kandi twagera umugenyi mukuru Honorable Mama Janet Kataha Museveni Minister w'byobwegese n'iby'emizano twasibana wizo waryona twasibana n'abakurura amatendekero ba Vice Chancellors ba Principal ba Tertiary Institutions ba Academic Registrars ba Researchers hamwe n'abeegi twamazerebero bibiri ntugamba omwe omuringo gwo kukozesa karimagezi n'amagezi ag'ekikugu ag'okweta artificial intelligence tugambira ebintu bingi twabona abagambi bakuruga heru twabona abagambi bakuruga mu Uganda twareba za university okuziro nzikora kandi n'umugenyi mukuru nawe yagira entande yatukomera kibire kintu kirungi akwatibitiriya Hotel Triangle muri Mbarara kandi twashemererwa twayongera kukatwamanya no kuko no gambira abantu oti karimagezi umuntu atekateka mu computer yonka konka tushangire nito abantu abine simukezi izo aburijo ateze simuzonka karimagezi akwazira mu bintu bingi tukwasa kozesa ezo basa kutwera kureba umuntu basa kuka umukuchondoza omundwara omukushoma na no mukugira ibindi bitwayikorera nk'abantu kandi twashangazi no mugashona munonga n'ibyo bintu bitandikira kushoma nkati mu mbano mureba akarikira mu kacenjinga etwine ejikare naka competence based curriculum hati bibyona twabigambaho mu conference ejo twargamo n'ibintu bitwikirizine ngo tukore kandi minister yaturaganisa na nyuma wazo kutukingaho minister wa ICT na no kuhabura kuyihanga kuri siba ryo munsi ujukirwe Honorable Kabyanga twikirizana ngo ebyo bituhire mu byona tubiteke mu nka police kandi mwe nuza kuzo mu parliament tubase kubihindura amateka akwa artificial intelligence mu Uganda ekirinsi akante ine biragiro bikugira iberera kandi turiyo tukura munonga omwami wa igulu bade tusaba otunyonyere omulabi wa Tayari West sawe no yebuza what is National Council for Higher Education tubulire ko katono National Council for Higher Education mukoraki neyanziza nnyo National Council for Higher Education kitongole kya gavumenti ekiri wansi wa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo kyateekebwawo etteeka lya Parliament erya Universities and Other Tertiary Institutions Act era ng'etuteekawo mu mwaka 2001 kitongole kitandika mu 2003 gy'emyaka 22 gye twakakola tukola kulya gavumenti ya Uganda nekulaba na Uganda nga tuwa license n'okulondoola amatendekero agawagulu bwe tuwogera ku matendekero agawagulu tutegeeza ago agasomesa okuva ku diploma n'okugenda waggulu kubanga tuyina primary tuyina secondary tuyina high school then higher education njo yamaze senior 6 oba obwigiriza obwenkanankana ne senior 6 okutandikira okugenda waggulu so tuwogera ku tertiary institution ezigaba diploma ne tuwogera ne ku universities ezigaba paka ku PhDs tuzigaba license ne license tusobola okugikujjako singa oba nga tukola bisaanidde n'ebyo ebisomesa bye tuyita programs abamu baziyita courses naye ziyita programs fe abakuwa olukusa okubisomesa
ye National Council for Education. Kankuuze ko katono nga tugenda ku mboozi y'olwaleero tulese wano. Emabega eyo twawulira ko mbu waliwo courses eza expiringa simanyi Abannayuganda tusoma courses eri expired. Ekyo kyajjirawo ekyokugamba mbu waliwo courses ezeri expired ate abantu bakyazisoma. Nja kyogerako katono omukama wange ajja kukirambula obulungi mu lulimi luno olwawana ennyo. Course oba omuntu kyasoma tekyexpire wadde kikaddiwa. Bw'oba wasoma degree yo ne bw'oba kisoma mu mwaka gwa 7 esigala degree sikoba nga gifuna mu makubo amatuufu. Naye tugamba nti bino by'osomesebwa bino ekiseera kituuka ne byetaaga okukyusaamu. Nti omuntu yasomanga obwa security oba typist oba kalani era yasomanga computer, yasomanga typewriter. Kaya tuli ku mulembe gwa computer nti oddayo n'oyongeramu amagezi amapya kirita reviewing of the curriculum. Sasa twogera kati ku AI nga mukulu Arthur bayogedde nti gwe bw'ona osomesa abaana bya computer omwana bajja kumubula ne banga asomya agriculture agende ku district nga agriculture officer in one of the sub counties naye bamuwe computer naye nga teyagisoma. So tugamba nti ddayo weetegereze ebyo badde osomesa emyaka 5 emabega oyongeremu amagezi amapya. Reviewing the curriculum. Naye byosobye tebi expiring. Era yafuna degree nga gifuna mu makubo matuufu. Teyina buzibu. Naye mukulu nsaba agateko ku nsonga eyo. Ati ekyanagamba munonga n'okugira ngu ko kushoma degree inko kwega kuvuga emotoka. Wayega kwega kuvuga emotoka ni skill ningashi n'obukugu n'oguma n'okimanya. Mbwenu nubwo kwemera license yawe yabehuireho nogumiza muno ogira ki novuga twakajya ngo tuma kuvuga motoka kongako kici agamba ati okushomoku na munengo kurumukara magezi ni kugenda no kuhinduka burizoba hakobe twe ntukozesa buri ati bitukozesa hati mbweni cyoreka ngo kwa abana oshomesa abana orebe ngo wabashomesa certificate diploma degree na masters hata orebe ngo ibyo bintu byaguma birye by'imurembe akwanka hatira okoshanga utakubona na TV rugambo runyankore hati washanga no gambo runyankore umuti oyino kweka runyankore okarjura ki okaruboneza okarushomesa haronke bintu irokoshanga umuntu yabana agira umwirwaro bino kubanza kumushemeza kurundi cyarwiro munda hati no basa kwesa amagezi ga computer orebe cyarwire nkahi omunda eze simu zitwa twine wana ndakuza umwanya ugokwenda kuzamo no basa kubuza computer nyenda kuzambarara nyenda kusarwe bikona na kayonda hata ago ngo mageza twantugira ngo okushoma ko kushoma oije oyongeremo kandi wo washomire ogumogari cyeyo bakongereremo kugira ngo ibintu byo bigume bizireki utakashanga umuntu najya togwe doctor no washomirira ati kusayo atebya hati kugira ki ko kandi biguma biri cyumwe kandi taro degree kugira ngo expiring degree ya wagitungire omuyitendekero eryikirizibwe akomwe mu gwituga National Council no kwikiriza amatendekero tukikiriza ne bakushomesamo tukamanya nabakushomesamo akobe byona tugenda tubishwijuma tureba ngo no kuratara ebitushime kwantugira ki ntushomesa kandi bikubasa kwero umuntu akobe bitquantify umunonga nore amatendekero agahiguru ko kweza kushomotandika gukora umurimo wabo tine murimo oyino kwerebera ukakora business nebintu bishime kuyamba kugira ngo nyensya ogire ki wayigasara mwencho twantuwe nango umuntu ashome ibintu bikugira ki ebikurugamo kandi atakabuzabuzwa akazo muri yaba bantu bakone mana bine briefcase batine license abana sana bo mukugambaho ari abana saba kore bwa ibandiko iyo kureba tayari westine abakatika ka National Council for Higher Education kandi ko kuba kushoborera degrees ziku expiring kureka ko kureba ngo kuyatushobora noreba hakaharwe motoka za manyo ubwa hatarwe motoka za automatic so mwe no gumano yongera mu mbukubuko katishikumayisa ngo tokumanya kuvuga motoka reka tuze aha cyateretera izuba intanda yitu yeri izuba murego wa tayari West China kuba namanya jamani no mbweno webare Olivia n'abantu batayari West toshemera kuijaha bwene kikuru munongera izuba conference huire hati nyenchakare ntutanduko moreko amatendekero gahiguru nigenda kutoreka ege batwire no bakozesa twine ikigenderwa cyo kugira ngo twine mu challenges nibizibuke bitukushangamo twinemu best practice ni burungi ki obo amatendekero gakoramo
strategies no plans ki ezikwasa kukozesa mu artificial intelligence. Artificial intelligence no kukozesa akamagezi agahigura umunonga ukagira otokareba oti nkasande kuja ntakugonjura ukagira oti ntakuba kweki hati ebi bintu byona ntwenda byona tubigite hamwe turesereza university zona eza Uganda zona ziri aharka mukuzi grounds ntwenda abantu bona bije abana bahiriza siniya mukaga abana bari mu cyumuro abana bakwenda kweyongera yo za masters kwenda kushoma za PhD abari mu haya ari mu siniya ya kashatu nsakwa twine haba kuguba professors bahibona twegesa washomeki nobaki wano ndo mu rumono shomaki waba nonda kore ikintu ukora ki kandi hamwe n'abazire nabo ntubenda kandi kumanya ngo ntubenda okutaha mukona no kwabusha nsakwa twigwire gets zaitu shahishatu zigume tukinge shahi 11 nza kuzigura rwa kana nza kuzigura rwa katano nza kuzigura n'urwa mukaga kandi kirunje kikusinga yo burungi omugenyi mukuru igoro mukorogwe nowe kitinisa Thomas Tayebwa deputy speaker witu mbwenu mutakaferwa akwana wana akundi byo kushoma nakundi byo kushomesa mbwenu naza kuba ari umugenyi mukuru naje kubaroho kandi nawe naje kuba nagamba n'abazire nagamba n'abana naboreka ngo wabanonda kuba uwo mugasho wanonda kwegasara wanonda gasara family yawe wanonda gasire kikacyanyu wanonda gasiri hanga ushimye kushomaki akomero minje abana nabaterese umubabuza nyihereyo maxezi nyenda kushomeki abamwabwa nanka pro nanka syllabus ye bahinduye curriculum ushanga umuntu naburabuzi bwa munonga aronzira icyo kora kibuzire mwene hata abantu abareto mu rugumu ijo babuzi teka muka transport kawe ningo tambure ninga otemuka boda kawe konkore ngwija otakaferwa mu gishogo akabani kija kugumira kuja kushobora nzakwa twina abantu bakwaza scholarships nzakwa twina abantu bakwa zaro noma bakatamwe impinda hiduka tuzakiri zaro nezo kwa prayinge zira none uri umuntu najya kumunira kuzo centenary kuza kushaba mbona hati muje nyencha kare ntako haro aba ministry officials haro aba national council haro amatendekero za universities za colleges za tertiary institutions zona izo muringo kuona zikubasa kugira ikizakushobora mutakaferwa nico cyatureta mpaha kandi twenda kubamanyisa ngo mutakaferwa muje mwerebere yo mazere sinya ya mukaga na mlonga mutakaferwa mu gishogo gwo kwetunjira ukumanya universities zo kwenda kuzamu ninjira abinji bakafiringa kuja forms wakati bakumanya bazanka hi baza gukora umwami wa goronani shaba utujere kututangazaho ahashonga za AI na mnongo kuzikwatine na universities zo bwirugwate tuyanzanye batugera ku AI nga mukuru muguzi wa Gambia gega magezi ya gechikugu wetugera ku magezi ya gechikugu baloza ku computer zokka nainga wa Gambia tsawale no kwata no nesimu yo kwata nayo magezi ga chikugu nti edo muti abera kaita ko kwa ne calculator no balo buti naye kati simu ekola buli kimu kyoyagala olwokwati amagezi gechikugu gazze nafe tinogenda n'ekyuka okusobola okutendeka abaana baffe basobola okuvuganya nga bali ku mutindo ogwa waggulu n'abava mu nsi ez'ebweru tetwagala mwana amale okusoma balanga omulimu oyogedde wano ku bavuzi b'emmotoka ng'asobola kuvugako ya automatic yokka tetwagala mwana atuuka agambe nti yanze bino saabisoma nti kuvugako ya automatic yamanyi zigisobola so amagezi bwe gaba gazze tulina okukyuka naffe n'enkyukakyuka tuteeketeeko omwana ng'asobola okuvuganya mu buli mbeera gy'aba asanze kwa bimu ku bisanze nga bireetawo kati government erese competence based mu lower secondary ne upper secondary kati nafa ba university tulina okweteekateeka ne tertiary nti abaana bava wansi mu secondary tubaaniriza tutya n'okukyusa mu besomesa nafe tekema amagezi ag'ekikugu atenga nagarkuwa Mr. Muguzi mwamuguzi eja artificial intelligence obo hati ntureba nekozesa konka yonotekateka ngo abantu narishe minyito bwa hati nekozesa ejo AI umuringo gurugu ate ibyo nibyo twishimirewe kuba ntwegesa akuba artificial intelligence agamageza agahiguru kugakwija waba utagegise bantu nico tugira ngo buri tendekere rya higuru ryona rirengo ryagera ryagita umukushomesa kwaryo ya integrating okushomesa kwayo akuba einemwe birungi einemwe bibi ne retensi yono murundo gumwe ejikuteraho mudakika ibiri ereta ngahati turiyampa ntugamba insiyone turiri kandi buri yoko yitaka ngo tambuze bigero banzo ze yo barebe
hati wano ndakumanya mama okwarire tata okwarire no kwatesimu mutera atago ngo magezi gahigura munonga koko banoza kutembe nyonyi obano manyango noza kutembe nyonyi shaheji noza kuhika Nairobi shahezi ninga no kuhika Dar es Salaam shahezi hati yo neretaga magezi gone gagita hamwe mbweni yagagisire hamwe turebe ngo no byakagita hamwe itwe nka abaziri tuyino kumanya abana bitu bashomaki ito matende cyaraga higuru nshomesta abana bitu because umukuru w'ihanga kwa benagamba mama Janet atishoborere ngo no turazo mu artificial intelligence konka tuyino buhangwa bwitu nk'abantu abazire nibijaguma bari abazire abana baguma bari abana abanyabuzari nabagoma bari abanyabuzari hati utakagira ngo akubana umanye ibintu byo no munsi nokiza abantu bamageze hati wabana ubuza nko mwana wawe umuka ari no munasari nakwata asumwa kugira ikintu cyo takarebaga akukorera ikintu oshoberwa hati nkimanyisa ngo aba bana basya bakuzire busya bine okwetegereza ibintebe mwene hati tuntuye ko kureba ngo twa nkaba akabakura ibyo kushomesa mu matendekera gahigura ngo bibashomesa byagasira abana bitu tutwatwara abana bitu mu bintu bitashikiri aronke ibintu bikwana birwo munsi zaheru ibintu kuba bitashikire hate ibi bintu no kurenga twabirwanisa kandi twabirwanisa tukoesa artificial intelligence ishimiye ko netu yamba omukwangusya emirimo yitu korobe noza kwingo buru okamare sandi birno buba hata artificial intelligence ishimiye kuyambeka kwa magezi okabikora umusandemo korobe noza kwandike baroha ukamara ninga impapuro zone ukamara impapuro 3 hatiye kwandikire line zishatu konke gambe cyo binora kugira ki hati yo murumo gwayo no kureba ngo ne yorobya emikorere yitu konka ya jorobya ni to bakushomesa turenga twashomesa ibintu bishikire ebikubasagasara abantu bitu kandi bakabaherezo kubaho bakatunga kasente bakatunga kumanya mugenzi wanje wayigoro yanagambe cy'ikintu cy'abantu kushoma hati no shomero mu Uganda oshomera nka ankore Western oshomera nka Bishop Stewart oshomera nka Mbara University ninga Kabari University ninga nka Kahaya UTC Bushenyi konke bo washomaye bisheme kandi bishana nabana babishomera hero kugira ngo koraze competition ninga wazo mukwakahakana oshange no shana n'umuntu washomira handi waba no Jean Paul Olivier ukora aha TV oshange n'umuntu ro kuhereza BBC mwena mwine obukugu okumanya burukushana to kugira ngo nokora atayari West deni we oino kugobo rya hansi rero kora BBC aino kugobo kwankahi obwa higuru akaba artificial intelligence ne tuyamba buri kimwe cyona ikireta omwanyagumo omwami wa igoro bade saba kubuza kati mugambe this is not the first time simurundu gwe gusoka kubera ne exhibition kakati twagalo tuburire lwachi mwaroze mu Mbarara this time omole ko guno mugulete Mbarara ate is it the first time oba mumaze banganga muje Mbarara nga bwe mugenda mu bife ebirala ne yaziza nyo guno omole so kwa mulundi gwa 15 kitegeeza tujje twasemba okubeera n'ogwe 14 emyolese 13 twalinga tugikolera Kampala ku Uganda Manufacturers Association ya Rugogo naye ne tugamba nti National Council kitongole kya ggwanga lyonna ne tutera olwetaavu nga yetaaga n'okufuna feedback okuva mu bantu baffe nga twagala okusembeza services za National Council nebyo tukola tubimanyiseeko n'abantu okuleka be Kampala bokka management ya Fene Council ne basanga ndiko kutambula mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu omwaka oguwedde twali mu kibuga ky'Embale guno omwaka tuze Mbarara omwaka ogujja tugenda walala West namanya naye nga ndowooza oyinza kuba North wajjeta bakugendako ekigenda twagala kutuuka ku bantu lwaki twalonze Embarara mu Western Uganda twalabye nga Mbarara nga yeri mu makkati ga Western Uganda nga kyanguira ave Kanungu ave Kisoro n'oweri Antonde ne Masaka asobola okujja Embarara nga twasazeho nti Mbarara twalabye nga eri makati naye nga guno mwoleso gwa 15 naye twayagala tuveeko mu Kampala katandise okutambula mu byalo ndaza bwe tunaava Embarara tumanya tukola round ey'okubiri tuyinza okusibira e Kabale
oba erukunjiri you may never know kuba hariyo university Kabale University right so Kabale University Metropolitan Great Lakes Kanungu iki mu Western nangwa mukozero mu rw'amani aho kubati ntureba ku ya National Council for Education ezo etandika gukora imirimo yayo rwatwine government universities 10 kandi private institutions na 5 konka twargoka cha exhibition mutugambere na mnonga National Council for Education mukora ki ukumuku licensing universities zomze nabasaka bariho ko bimisye nka university aho mukasheshe budget mukasheshe university atomwana wanje no hinda mutware kandi atakuma uhine ebyeshomye kuba no kuratara waba noza university ya ntakagarukira mu icyo mugenzi wanjye yagamba bwacitwizire mbarara ine za university nagana matendekeraga kusingaho akwa twine mbarara university twine Bishop Stewart twine zine campuses za MOBS na za Yomai na St Joseph's kandi twine n'izindi za Kabare n'iziri Kanungu na Bushenyi na mnonga bari university tuje kohereza cyakuru komene ngo baje cyata twine yankore Western kandi za Fort Portal kandi nabo mbarara ni city nambo nicyo twantugera ngo abantu bambara mujo mworeko akaba abantu kumukuja benji tutereza amana kugira ngo tuje tugaruke akwatereye ngo mworeko mwagukunda nguza ko baguruka mukuzi no gwabusha hati cyoreka ngo nitwe twantugambara bakama bitu nturonda budget na planning ntitwera kujo mu region akaba tukashanga kuguma Kampala honka ntubastahwira abantu akaba nkigumira abantu bingi kuja Kampala mwe tujya ngo tuje hanuya tumare iba kwete education week tukagitandukura ko kubanza nsa kugihozo rwa mukaga kugira ngo abantu bona bamarwe akashasho aronde mu izo barumwe nawe ajarebe cyo kugira ki icyo kora na icyo wana ubuze cha National Council yes universities za government ni 10 turiyo process yo kongera hwibiri mweneza kwa erubunyoro president obwaba rubunyoro ayiguireho akozere ground breaking twine ndijo neza ko yo mu rusoga zibi 12 kugira ngo region yone ya aga zo region ezezira region egire muki university ateje niyo plan ya government eri mu national development plan yakana dene ezezo wanogamba ezezindi na 5 dene zikora hihi 5 konka twinaraganda matendekero konka amatendekero mbere bukwijansa ko batwagateka amenji aginemu ebya technical nigija ko bagaza omotivate rero kugira ngo ito tusigazeho make deni tusigazeho neza universities now koko banonda kutandika university ko muntu ninga nka chachi noja ntugambaniwe nanchakare buja ntugambaniwe nitukushobora nitukaza fomu zo kwizuza nitwereze ibigenderwa buri university yone tuza kwikiza kutandika notikwa kugira ibigenderwa bitwagira noza kuboyina abashomesa noja kuboyina ibizimbi noja kuboyina itaka noja kuba uine ibyo ne bintu bitukubasa kutekateka ngo nibukora umuntu then wakutandika ncyo kore ko kuzaza university zitu wazireba otikeje ni university tkonkeje ne buraburamu ati then zitandika tuzahara insinsi zokazara insinsi wamarogwire ojo shaba ubona chata achata ndo batwa confirminga ngo atori university yijuire kandi etine yo kubusabusa kandi nabwe wakora kubi ntujukwaka license ejo ntimaisa ngo bana bashomire ho bwiro bwenyuma bo license bajini license ako bwiro bwenyuma tukatwine university mwe ya Makerere University yes kandi Makerere University kikizigwe government akaro kiragiro cha government ecyakozirwe ira parliament hateze zindi zo zitandikira National Council y'abonje yagambira mu kubanza umwami wa Igoro akagira ngo National Council katandika 2023 hati nyingi obwo nibwo zatandika muri gijo period mwene kikoreka tari umunya Uganda owashomera mu university na license okuyo university yerye chipuri konka ezitukumanywa ezikugamba kandi university yona yaine license yitu ya National Council nabajahana kampa ho misho gishangaho ekoreka ngo neyikirizibwa kandi nekizibwa kushomesa kandi tukomaho honka tugenda tushijuma n'amashoma go bakushoma twende ibyo kushomesa abana deno kababiha ukabashomesa bitashikira checking na research yimukwana mukora ukoze mu rwego university mirone mingi no kucyondoza kureba mu community mu kutura mu mucyondoze ndwara nzigenda zita nka covid kuyizire twagitambira tuta abantu abarumu twabatambira tuta ngati turiyo mu cha PDM twa university yatu yambata kubingo bworo na buri kimwe cyone then
waza mu university ukashanga program zabo zitakwikiriza ubu nti wanje manyisa ngo washisha ubwira hati nicyo twantwenda ngo twizirampa omanyiza university twina katabo kona kahandikire nikakari muza university zone then ubase kuzireba wagamba acha Punjab forms nore Punjab forms nibazizo mu 11 nangwa tukinenteka kugira ngo tuje tuhindure mu tugume tuzije bizambya heza kushohora konka cyo kikahingwire mwana bukitakahingwire nkiguma kiri cyorohozo ko akobana bingi Punjab netwara abana inkumina abakoze mu government kandi tuba twina abana him twara mushanju abatakugira ki abatakoze mwabingi bashaba private beshashura bashaba karoni baguze kibanja kandi ampone tukushabira abana ngo bije batakaza kushoma kufaga shoma ngo no shoma ki ni shoma kikuyambe kugira ngo icyo hati kikuyambe ko icyo rashomye kikwere kugira ngo wowe batabwine mu rumu ubase ko ibisa ubase ko koza nicyo kurebera nkeje program weje namwe nyenda bazire bagume bagikoretereze eje ya computer base ibintu bajyanguriye umwe nakiye muri za rwani yahika mazi yamwe tubakacicenge yes andi jabuza atkana kutumire byasinya ya mukaga kawarete byasinya mukaga hateke inshoma itwe umuntekateye kateka yitu no kucyondoza taro mwana atine magizi akumwana nashoma imyaka ena ashoma imyaka mushanju mwene kuzo mu kibuzo cyeshahibira kwagira ngo tayine magezi yabo nabasaba tahikaje nkoriyo wahikaje munonga konka buri yomwe ine cyagira ki ikiyayegamo hateje niyo nshoma itwenda ngo buri yomwe emugasire kandi gasire nihanganye mukashobora abazira tayari west bakabasa namwe tubakabyenjere kukabatwira abantu hati bije nyencha karo umwore ko babicengere cyumwe obuziye nazo bato wajaka wajaka gwa ko kandi njamwashure bibiona niza kuba rugaruka mu umwore ko urabiga ko nyencha kare omwami wa igoro tuburire wenyini umwore ko bwenda kubera wa ate sawa meka ate mwagara bani neyanziza nnyo nga sinaba kukiddamu ekikanzyongeraho katono nnyo ku nsonga mukama wange gyagambye ku kyobuuzizza omuntu oba yasomera mu ttendeka nga telinafuna license etteeka eriteekawo national council likirambika bulungi nti teri muntu yenna akkirizibwa kutandika ttendekero nga tafunye lukusa era bw'olitandika liba terikkirizibwa nebyosomesa liba tebikkirizibwa so abantu beewala nnyo ogenda matendeka katalina license kuba byonoosoma tebijja kukkirizibwa batera kugamba abalaswahili nti oba osomedde poteya myaka gye 3 ne sente obiiriddemu awo omwoleso guno guli ku neighborhood wano kamukuzi awo ku headquarters za district n'omugabi olubiri okuyingira kwa bwereere twetaaga baani buli muntu yenna ayina ekinyegenyege okumanya ebikwata ku national council for buli muntu yenna omuzadde omwana asoma ateekateeka okusoma anateekateeka okusomesa nayagala okuddayo okusoma masters bonna tubaagala kubanga byetuleese mawulire agakwata ku nsoma eyawaggulu high education jangu obuuze kiyinza okugasa leero oba okugasa omwaka ogujja tetusosolde naye ng'omwana owa senior 6 owa senior 3 owa senior 4 ne 5 neyatudde ebibuuzo oyo tumwetaagirira kuba kati byaliriziza ebibuuzo bya A-level ali mu kunoonya wa waagenda okukola course ogenda kukola course ki ogenda gikolerawa abaana abamu bw'atafuna point ziweze bamaliriza wabeera muwala amaliriza afumbiddwa agamba byannema ngaloza that's the end omulenzi agamba byagaana nagamba nakabako mu senior 6 naye tujja jangu otubuulire tukuwa amagezi tetugenda kuwa fees naye tugenda kuwa amagezi kuyikyo osobola okukola ne points ezo so buli muntu yenna atulaba jangu okuyingira kwabwerere oyogere n'amatendekero gono oyinza okuba mumanyiko university ziri wano embalala wokka waliwo nedala ezitali mbalala manyi n'ekirala waliwo okusanga nga mutamanyi sciences ziri mu masiti kwegamba yes bwe batamuwa medicine alowooza so nga waliwo okola diploma in clinical medicine obeera walala so jangu olaba amasomo gonna ge balina wayogeddeko ku kintu kya license waliwo kyenjagala okubuuza ebyo ebintu mubicekinga ddi omuntu ategeere bwe bagenda kukola ki National Council for Higher Education n'okucekinga ebipapula byange
ekisooka amatendeke tugalagira okubeera ne license nga bagitimbye woyingirira bwoti nga license eri awo tewetagala kubuza bamulina license oba temulina license yonna kola kopi ogitimba awo n'amasomo ge musomesa mulina ogatimba ku notice board ti omwana bw'ajja akikola naye National Council tulina department ekola ku kulondola gita compliance monitoring and audit tukola kuba ebyo byetukola ng'eteka okulondoola amatendeke tujja tuyinza okutayita wano ku TV naye buli tendeke tumanyi weriri tumanyi ne byerisomesa kati omwana baba ng'asomedde bweru wa ggwanga ng'ayagala kwegattako wano aleeta ebiwandiiko ku National Council ne tubigeraageranya tuta equating aye tetukikola kwabo bokka tugenda kati mu kalulu etteeka erya Parliamentary Elections Act ennyingo 1777 cap 177 etuwa obuyinza okugeraageranya ebiwandiiko byabo abagenda okwesimbawo ku bifo byonna so njagala n'okubajjukiza abagenda okwesimbawo ndaba road map etandise okufuluma mwangu muleete ebipapula byammwe tubiyiseemu ate olime kusanga buzibu ne Electoral Commission so byetukola yagenda kunasa kati obudde butuuse papula bijalabika ninjira wamurrayo olukuleba tayari westi olukwenda kwesimba ine kitekateko kyokwesimba irukangezesha kubara hezo actually can they buy zo basanga wano kumwoleko oba balina okujjako bizire kimwe tugenda kukola na wano bwe tubanga lwo ekibulamu tukugamba tukugwa amagezi nakyo kyogenda okukola ekyakale tubaza kuba bali kamukuzi kandi kwongera kugambira kimwe kyona na mnongi y'okwenda kwesimba niunotunjiraho mushebyo where are the offices ziri wa Kampala ziri kai Kampala offices zaitu ziri waragantindiro kuza Kyambogo bahita Kigobe road proti bishatu 85 niho tukubera konka tumunonga ha mutimbagano akwantu supporting ibya artificial intelligence tokweta isa kutemba basi kwije noza mutimbagano no tuhandikira nitukugarukamo achikweta isako kushashura ka sente ntugambya no zambarara hanuya ninga bushenyi ninga kabare ninga rukungiri no shashura then ntugaruka mu turiya muto wa accreditation ngo kwenda kwesimba kandi ngo mutakwenda kuteka hitendeshoro rye bona nasakuravera ahamu kutu akwa ibintu artificial intelligence na naka karamagezi egenze n'ibyorubi dena chikweta isomo runo nkagumwe ninga ebiri no basa kuja Kampala kudutwagire bitatu dena tuhereze timu zeitu nchara kuba tuine timu zeitu zirabo tushomere website narisho iba kubasa kubashanga mutimbagano kuja ngo muntazeyo abe namangu ako ntara blind website yafe ogenda ku guroteka mu Uganda National Council for Higher Education ejja kuleeta olujukiringa kongeja na yeri www.unche.or.ug esimu ziri 03903 26 21 40 26 21 40 0393 yes bwowereza message tugikuddamu bwokuba esimu tukuddamu naye ogenda ku website yafe information kweri oba tomatidde if you're not convinced then you call or you can come as I said yes turukwendera kandi tworesherire ki na mnonga twakozesa ejo artificial intelligence y'omwana kugamba ekyokubanza n'ekintu kirungi munonga akubaneza kwangusya ebintu ebyo kugira ngo abashomesa abazo mu notices bashomerere ku Rwanda akayi nakataboke kona kahinduka kabana yero hati ibintu basakibgarakamo cya kabiri njanje manyisa ngo buri mwana wena naza kushoma kandi kitwera twesa ne sentenci akabanje manyisa ngo nza kugira za computers ibintu bike tibiraribwe mbeba akabano mako kubike bitabona za report wabika kubi embeba zigira ki ziteko kubiriya habwo njura keji ebitera byona bitoba ngato kwa aba Kampala wareba mitungo ku yagenda konka hata artificial intelligence ne kutiyamba ibintu no bitamu kantu kaki no bibika abino barago tukuza kubona bona no handiko buntu bwawe ninga no bigamba akaba artificial intelligence neja kwijampa ha no butwe amazirebero turigiriho neja kugamba ebitwagambira mpa obutambiro babika kandi ikindi nebasa kutekateka gireti hati artificial intelligence nebasa kwetegereza munonga bakutonka hati nga Olivia eje nyumwazi yori dodo hati warye shabwe
nyencha kari waryo butuzi hati ne jangu hindura ningashi ekugambire tkonga hati nkiroka Olivia nakunda kuryebi akwa yone gumane kureba kandi cyo tushimiye kugera amagesi mingi akaba efficient atko kuba nko mu room cage mu abakubana bazo za hoteli numuzanka numureba muka kamera nobando burebe byo riyo nokora hati neza kutuyamba na nayo nko zebi akwe nko zebi tsakigaraka gumanzi kurebire rizikirwanga zikagenda hati wataka kamera mu cyaro abakwibo mwana no bakwata abakwibente no bakwata artificial intelligence neza kutuyamba urebere zapiki emotoka omyaka ebiri nibaza kubihindura kuhindura inamba hata bahiza kuhindura inamba icyo gukora cyo nani baba rero bagerake noja kushanga inkite yojwire orukobo rwojwire rumu artificial intelligence mbone ni cyeta gitsatu bishomeka riti byetegereze nyensi abataro kwaso kwemera ukagira utikashonyo no mwirima utikunko ecika akashaka utikunko ecika akashaka nyubya binkwatire ki utindiyo mbara yanje ni nyotwarwa hati yone kureba uko mushija gwacyanyo amarwa munonga atayinda gukora hati artificial intelligence ne kutiyambira kimwe munonga eretensi yitu yaterera tari byo korro mwirima mbone tuzakorokoka ako utarukukire bije kureba amayengo byo ryo nokora tibizire ki tibishikira nene kureba artificial intelligence utabishoma ari kintu cyayo baturarkaho munonga nabi batuwoninga munonga ikintu cya plagiarism ni ndekateka ngo tinguma ya plagiarism mujinire planchi because umwana nasa kuza kuriya akore copy and paste ayihe kuriya ateka hasabiti mbona hate ibyonke ibyo nibyo bitukwendera cyo icyo banza plagiarism no kukopa kandi umurimo gwito kushoma ushimye ko no shome bisya hatu inobwomo nokateka ukagira ngo ibi bintu bukopero wananka mwena artificial intelligence neto yamba kugira shi okopa mwena ati paraje echo kopa ni nkoko kubine sente zebicupuri hate koko zo muza banka za sako za bank bineho bwoma bukurebe sente zebicupuri neza bigira ki zebicupuri na artificial intelligence neza kutuyamba kutwere echo hate lete bwiro butwakubenta shisha bwinji yo yanga kushoma kugira ngo no shisho bwire kunuya akoma kakorera kakureba nco najante ibyo bineza kubyihaho neza kutubya emirimo ya polisi neza kutubya emirimo yitu ya bakuryanga tansa neza kutubya ni wazo musako kiyesento kazinyaga ningomba ko kazinyaga hati yone gumane kureta data akwa yone kozesa data yo kubane kiraki nereba ko kutwaza hati mwene icyo wagambe cyo iki cya plagiarism cyo nkiza kugira kikwero ako kitwenda nitwenda umuntu agira amagezige kandi abantu amagezi bagine konka abantu tukagira ubugara twagira ubweremwa twagira ubutafayo twenda kora condoze ikintu cyaho nka covid kuyabereho umuntu kushitama akagira ati naronde iki kintu cyo nyagaja nakitaho iki nikitamba covid hati ibyo nibyo tukwana twenda tukora kandi ibyo tuje kubantu toreka umoreko akabati kituza kubantu tukora nyencha kare buri institution yona kebe university kebe itendekere rya higuru ndaza kutworeka ryo ngigesa ritabana baryo innovation nikiha ekisya ecyoresere no abarije abantu mwena kandi tukajya ngo umugenyi mukuru no wikitinisa deputy speaker honorable Thomas Tayebwa kandi ba professors bakaba bariho za university zuru bitino makugera za university zona umutentemwe umukizimbi cyumwe za university tumanzi zuhuro ko tizirebo ko tizireba kai nakatareka za university kwa kigambaje niza kubaziriye aho hantu hamwe yes ahachinte cyo wagamba watugambara plagiarism nasho kopanu za kwiyaho akarmagezi nzo zarabene zitwara ko kati inoboba nka kumama Janet yacigambireho akubuntu tukakuza kuturgaho ukashanga ngo umuntu nasibana na tabiye ni yakugamba nayo ni yagusiba nayo niye kumugambiraho kutora kandi twina ko buntu namno ngitwe nk'abafrika hata abafrika nico tukugera ngo okuja kwa artificial intelligence tushime kubana kubinga ho family okuja kwa Afrika tukubinga bunyabuzari tukubinga abanyanyuko Tishuma sangozo mu computer kumeno reba mpaka ateje artificial intelligence itwe no Afrika. Ito Afrika nitwenda artificial intelligence era twangusize. Kwe kuryo kugeshoburo tubugeshombwire buki. Kutete ryo kubyare bihimba tumanye n'ijoro bwe koza kugwa. Hate cyo kituyambe mbweno yiba kweta enabler. Eshime kwa ne tuyamba kore kijere ki akoba hati
aro nango be natusheshe mu conference ati artificial intelligence ne basa kureba je orakere kushwera maharawana ninga abwa mbera zawe zo twiremo ati ninga no kuzara umwana ryati hati artificial intelligence shimekwa ne twera shimekwa tugikozesa kure bibi akwa akore bibi njimanye manyi uti yatwera hata mukuru we omucyaro w'umukuru w'ihanga ndibe be nagamba omukugikozesa tugira obuje bunanize kwa hata bazire tutakareka abana bakakwate se mukuru go mukashije kukomwe basi nana bari addicted umwana nasiba tubegese nicyo twenda tuzegeseze tumanye ekirungi cyona kinakabi hata kabya tu akacendesa tuta ati twayegesa sitabana beitu omwana ashime kwate se umuntu washanga batiro mu matu takura takugira ki agira obwire bwo futeko mu matu agira bwo gukora ibindi artificial intelligence tekuja kuyokama no basakamisa icyoma ngo erasiye kukamenta nyinjo ihema nanka matemingi konga tikomanisa ngo kama kwagira ki kwaragaho tekuja kuyaho okutera nkoko neja futera amahuri machine giyeho igabiki konga rarugumari rinjira ki ihuri artificial intelligence tekuja kuyaho kuhinga dodo no gumana no chingero dodo na greens ne shwiga konka biguma birye shwiga kandi gumuryo muntu mwene cyo kwemera kugira ngo tsakuzo mu computer tugiremo hati to Africa tugwe twahangirwa itwe Africa twino kwatanisa hamwe omuntu kwa kuferwa tuzeye tumuyagira tumuzikiraho akigiro byenye twakoza artificial intelligence tukamusinjira ko yes ataho njye masango artificial intelligence yatwara umukahugi hati twenda kuzamuka huje ntwenda twegesa abantu tubashobore ngo artificial intelligence niyo kureta amagara gaitu gaterera gabaje twamanye bitushimiye kuba tutamanyire kandi tukakora ibintu umbwire bwabyo kune natemba basi mbarara shamushanishime kwa nibuka Kampala konka kutari kugira ngo nzashara za mukama yaba ndahikayo yaba tindikayo naba ni njambara nshimiye kuto umusumu yanje hayibateka akatogo ningahe ayibateke binyobwa ningahe hati nzihumbire ibi konka kutari kugenda imwe mutekera akatogo imwe mutekere dodo ashura hiza ryari ko ibindi byo gukora bingi ndeka mazenga ko nahesha yenda kuuza niza nduvuga ko wa bayigoromanya oinacho yagarugata wao ayikingo ndakumanya ndabinonga content tukufuna iyo nuja kujurating muta aba AI hatogwe nugo murumo gwitu international council omurumo gwitu hati ntwa twine nka university yaba kurstayo ninga twine university y'abasiramu haro byo kushomesa ibyo shimekwa no shomesa iba kwita minimum standards ibyo tashimekwa no shomesa ukabara kushomesa nagira ngo nkashomero mu university ya Kabari utambuzo tukunkaba Kabari tuba kushomera iki haro bishimekwa tushomere hata artificial intelligence negoza kutuyamba timu yitu ya neza yo tubiteke mu program tsakwa tugine program tugiteke mu konka bakashomesa ibi hati artificial intelligence negamba bakabishoma ebitebara bishomere mwana hata nho tushimekwa kwa careful ni to bakushoma twenka washanga no kunda kushomesa ndemwe esande ya kabiri to kushoma hati neja kubigamba no bari mu primary abakudojinga tu ushange neja kutugambira nkonko umuntu nakunda kubyama koko bari mu lectures ningo muri lessons aza kugira ki ningo mushomesa rukwija akazo mu class akaza kutebya stories abari social media ari stories hati nambo ene nabakoronde mirimo erigenda hati mutubyo kuza social media akwatwa abantu bakumuruma ogu atura nagamba ki ushanga niyo tabibisha no jure busha niyo tibisha no onyura marwa atebyo no birika akwati fishi tigeze ne kuyegira Olivia atura hariyo munankeje hari atargaho nuwa kwenda humurumu to gubona mwene tubeke artificial intelligence ne tugira ngo twerebere tugire obucurera kandi tugire obuteka twaza kufuna bambega bakutukuratira mwene we ni imbega wenyewe shikire cyo umwami waigoro w'amasoko gatekawo nga tunatera okumaliriza program kyetulina okukiriza nti artificial intelligence eze tegenda kuddayo ate nga Uganda tetuli banjawulo ku nsi ndala kuba byo kyansi yonna kyova owulira nti gyo mu bigambo bya Honorable baliyo mu nsi yagambye nti ni his language waliwo ekigambo kye bayita nti okugenda n'empinduuka nakino nze kuba nensigala nembuuza ababadde okumpi okubuuza amakulu gaakyo ne bagamba nti tulina okugenda n'empinduuka kubanga kati eyo tulina okulaga
tujja kusigalira emabega oyogedde ku kya president Uganda tulina National Council waliwo amateeka ga government ku bintu byonna naffe ge tusinziiramu agakolebwa parliament tulina amateeka agakwata ku private data protection tulina amateeka agakwata ku aganitayu so naffe bwe tusinziira omwo okulungamya amatendekero gano ku nkozesa ey'amagezi g'ebyuma bikalimagezi bagamba etteeka erikwata ku privacy data privacy ligamba bweti nga gwe omuyizi oba institution olina kukoma wano na wano so getugenda okukozesa amateeka wegali mwetugenda okusaba kyobola nti twabadde ne conference abantu batunyonyera enteekateeka ki ze balina best practices mwe mukikola mutya challenges kusoomozebwa ki kiki tulina okukola okulaba nti kubanga tulina okukkiriza tulina okutendeka abaana nga bagenda n'omulembe oguliwo mwami Arthur abyogeddeko okubeera n'akatabo nga kakaddiye nga mulimu ebintu ebyedda awo tuvuddewo twalingana abasomesa nga wahisolo ajja nayogera mirambo nga bwe yamwogera 5 years back nayogera construction of the Uganda Railway East African Community nga bwakyogera n'olwaleero kati awo tuvuddewo ogenda okwogera okugaba omwana Tennessee Valley Authority nga yakisomyeko eggulu n'agugulinga n'aki ogenda okumugamba ng'akimanyi kyotegera so kyenjagala okusembyayo kwe kusaba abazadde tufube nnyo tunoonye sente tuweerera abaana edda batugambanga nti enkumbi terimba naye enkumbi egenze etulimba omusana bwe gwaka ebitooke bikala enkumbi nemwanyi enkumbi erumu naye okusomesa omwana tekugenda kuddiba kuba omwana oba omuwadde ekyobugagga ekyenkomeredde tufube mwana okumutuusa mu bbanga muleko senior 4 komawo senior 6 Uganda yalero wa senior 4 senior sabate yasoma mufube mtwala abana amaterekera agawagulu babeko ne courses ze basoma nti awo no yasoma busawo yasoma busomesa yasoma kino oba kiri ye high education curriculum kati tulina okuyiga bino ebyemikono kati andi kati n'ebyemikono ebyo competence based era tagenda koma ekizadde byaze high education olina okubeera ne bachelors mu kuba ekifaananyi ogenda obikuka yes abaana bakuba ebifaananyi wakola photojournalism abaana gye bali abaana bakola basiiga ebintu abaana bali kunasanga badesigninga neyasiiga bino graphics and design so tukaba nti bwoba oyize ebyemikono yongera obifunemu omukono after those competences genda ku high education ofuna obukugu bwakyo tuweerera abaana kyekigenda okuyamba Uganda okulakulana yes turi kuhendera kana mulevu wa tayari west twaba twine abakakiika ka National Council for High Education kandi kukubagambira bine mwereko gwabo izobe lyanyenjakare na nurwa katano kandi baza kubana bakusya bingi mnonga matendesho kuko bakugambira kutaha muno kwabusha gumuza mu ete omulevu wa tayari west aha mukoro gutusibura mwebare mnonga mwikirize cyane nyenda kumariya nacyo nzo bakubeta hati amataka gafunzire ekintu kisigaire abazeire no kushomesa abana otashomise mwana no bwafero mweno government iriko rabe National Council yabaretera umwore kombarara harakamukuzi nanka akikari cyo mugabe mwije murebe umwore kokwe kandi umugenyi mukuru w'ikitindisa deputy speaker honorable Thomas Tayebwa mwene muje mu supporting orwa kana orwa katano orwa mukaga okutamu no kwabusha shaisha tukanda ba headmasters ba dosi tukabagambira kare twabaretera amabaro mwene murengo mwatabana bo mbasi eki mukwenda no kubakurira kasoda konka bakija bitira kasoda kamwe tukabahereza tukakubahereza mwene tokaye kwasa mutokubana kasoda mureta abana hatwashanga igishomero rya mporo kugenda misho takureta abana kuja umore konkogo rero ngo Jose kubironda Kampala oze kubegesa kariya guidance akaba twina bakuguba professors ba researchers bakushobora buri kimwe cyone twabeshengereza abantu mwe mureke twindureho tubase kureba ibikushomero kugenda misho twenda kubasima abatayari West twenda kusima Olivia bwo kutkora umurimo murungi kandi nimwe abantu mugire bakwana uri batuje ampani tutwashemerwa twahura twashemerwa munonga akwana tongera akogesebwa no kushaba kwabana bitu mwere muje mwere kogu kwamatendekero gahiguru tukukira kuba buruhamwe nore tubete maziri myaka 2 twasimi myaka 2 konkogo no muntu bwo kubanza kwijambarara muni tokamanye gutoragarikiyo nebyo ntwenda kubendeza ekiro kirungi mwami wa igoro
sibula ko araba tayari west abana be batayari abandi batulaba mwebale nnyo enkya tubalinze atasobola enkya jangu olwokutaano olwokubaka ate tufaayo neboje buyinza okudda kujja olwokutaano kiweerabidde komawo olwokutaano wowe era kiyagala okwongera okujjukira komawo olwomukaaga so mujje amasomero muleeta abaana kaliya guidance yabwereere abamu baba asasuza naye kaliya guidance yabwereere enkya tubalinze mwebale nnyo okutulaba so bweno mule bwatayari west n'ekintu kyokwekwasa kache abagamba ati bakwihuriraho kache bakuza kuba bine izobe rya nyinja karebe kangwahika aharika mukuzi aharumubza ohihi na district oyitunjiro kumanyisibwa na mnonge bukwatine n'amatendeshero agahiguru agabenji bakumanyanka universities na tertiary institutions kandi wa inesho kwenda kumanya National Council for Higher Education ugongo mwanya ugorabo orum umhereza wabona abandi Olivia Kamsime wicheze kusiguraha urare kurunji utarga tayari west ila karietu When I'm Truth 256 live in